Mwana mwanju muri Ndizi TV andonso sobera de no semeri kwa nani goenda de utwara lituko liago ligiye karo lituko lia ramisi chitariki 5 muthino mutangani umbago jirubere ne meronkebere naisato karango kwari ni asenjera ya bene edinde ngomanyina lia ente gwateka me na isko ya Gusii karo cyaragire Chinsa Ikomi cyabana marababa no semeri kwa nango ikaranso ndo manyina lia ente gwateka me na isko ya Gusii tanyara semitandao Facebook tanyala Ndizi TV News Digital oboiga sensemo ya YouTube na bogo tanyala Ndizi TV ogo nyala chinga kito tweet at Ndizi TV News boga karengeli kiao neto gari ndikirensa gwetera se namba era se screen ya igora buna manga ndokora na ime na isko ya Gusii ekarabono karonso msioka teru na yaya eretali tayari kuchikosoa somo wa Kenya kwanza kolinde nigagendete ko baso mobuli bwa simuro moja nene kara orokiriga ngayaye yugushikurie kureka nene umakubirubire ne meronkebere na isano na ibere ayo naragendete gukoreka na imeyense yito ya Kenya igo nakorende obenenche goikomwere yorasense meri umuntu wimanyirerio njusho Auta ekara bgairi nyanja makonde kuna maligine chibija gochira senjera bene eriane Brighton Makori. Tukaja kurwa senzemeri yaraganga ese ebunge yakitutu jaje Auta sebono amate yamo yebata bana kyanda amona bayibuli babo babere asebono bagendete ko yaitera gutwara bokongo bonene asebona abana abo bagosereri gutira na uya siskuru asomwa koyo korengana buna mbabu ate bito kibira bakonye kuira na siskuru yani gagoja magega ya bayibuli babo kugwerwa ni nyomba asebatigarete bare no barema. Samaria tanguru Catherine gunario geto kuraganga nde form 4 asobo kongubole kaiga ndagira nte konyara konyora na ni skuru ntuli go chikonyara koenda iguru yechpesa nali go sababu konyi abali ba konyara otokonya ina ngende na masomane lakini bana bakonyi ni babwabura kulingana na bayibuli bana una bagwerwe ne nyomba bakonyi bocheti gotoka onde wensi oranyore gonsia abango genda na masomo. Samaria tankoro Grace kemto na karete class 8 abondo che bayibali bane mba kwenyara anti ndo che bosemba che kongero mwako goche school ngo sababa konyi ndagira na bera bokonkonya kana na bibuli bane muna bagorete nyomba duwa goche konyara gotosira twali wasa motosire ikiagera ne school fees yere shida wakana nejiwe kibere chitigarete eria borokia kwira na school aborokia mona borokia kwira na school azibono mo director wa school wasiwe school ya Precious Hope zamwerige konge mirire nyareka oteba una barabo bari be school cyabanyene nigobero berete annekero umuroberio CBC gosogire 7 yigo cyaka omwako yo igakao kwana negetaseni Ndizi TV nigo mirire atebruna ere school jaye ijya Precious Hope ya migotoka sensemo ya jogo amone ya migotoka senseme ya suneka nigobono bya enigo aliganetie ase kwarigania omoyego yo somoroberio yo CBC anekras kia grade 7 ekarobona agendere kwaga chebirasemo ne laboratory ntore tayari ntogenda tekutayari sesi wiki chibere trolenga mupango yo transition ya 6 to 7 ya beire asenjere gwenete tonto kwa challenges sinkenke nikitoenda na koligeria trolenga twabe kila laboratory chichita keiroro chi facility chichita keiroro ligana na bana bacha bocha na serikali yanje gatugira abana bese primary section trolenga pa nyolide pa visa ile bagende baraki poso unenjere yamo yogo kinyo bokoreliane na sensemo yegisemi nigobono mobunge South mogirango siribana sosoro anyarire ga kogendera gosigutware gikara senseme yo anene kera borokiwa na bayiboli baikire senseme yo ekero bakurira ki omoyega bw'iki pasari ojikwena no senseme yo nigobono abantu abange baikira senseme yo asomo yego yibo kurira na ki pasari ejigo chikorwewa asibali ba praire basemera tuna ki pasari ejinje chikorwewa senjera yo bwene no bwasi kumurobero ni goragwa ano mobunge bwebunge yo ya South mogirango siribana sosoro ayani gago jamagega ya serikali ko bwato
gutuka chipese chia CDF gochia sekeganja giechibunge ao asaba bunge basemeribuna nigo baguchikwena na chipese echo asenjere ndonge nabali batakiru chinyora bachinyora asenjera endonge. Kunenjere ya moya serikali ya Kenya Kwanza koreta magendero gusikuririra mirubirieri babekire bachokorera ba Kenya nigo litkulero banyarire bagutwara gikaro ekyo kyabaretera mabawasiri amo nabaliki babotambe ase serikali eyo ya Kenya Kwanza amo nabali bakora emirimo inse yeriburi ya Kenya Kwanza asoborai bomurayi bwense Dr. William Ruto asebona bomirenda asense meri ya Nyeri eriko kwanda nalaliali barengete gochokora ase serikali gose asense yeito ya Kenya kaukwana asense meyo oyoigora egeikare ekyo Felix Gusii oyore omoteneri monene bwe serikali gose public service asense meyo ya serikali yote turewa Kenya kaukwana nene karanya kaugore egikare kibene asense meyo ya Nyeri. We all play a crucial role in securing the implementation of the Kenya Kwanza's plan, as will be captured through the medium-term plan of 2023-2027. This is the essence of delivering as one. The success of these first 5 years will depend on how we collectively confront the constraints we are likely to face. We will also be required to synergize as we pursue and compete for limited resources, with innovation and well-informed investment being key solutions. As you will note from the program, it is 3 days of back-to-back sessions. With the people of Kenya holding high expectations, we are called upon to deliver now, and therefore the sense of urgency is palpable. I look forward to the deliberations and outcomes of this retreat, and in particular, the development of an innovative work plan to drive our vision to fruition. Yo Felix Gusii bano ni garombo Chief of Staff and Head of Public Service usotenene tabakoli mirimo be serikali ande serikali enene usi Chief of Staff and Head of Public Service karato uskabosioni gobone nsemo ya wamenyi kurwase kansemo ya Rekibia banyareba komoche serikali ane wetera sobolendi boime gose wisara bolendi boime asebono batebiru no bosaka ni obondete kwene kiwasense meyino ine serikali no ine kere serikali ende tote ni gebege temirobiri menge gose mirobiri abene gokoro bosaka ni asense meyiba okwana litukura lero ekaro bakoro korobekana ni gobono batebiru na mpara serikali tera ikirani magani abo ekera abantu bagendete gusiro ugima bwabo anene kero bosaka ni bagendete kwene kiwasense mibono ni bamuburi umurayi bwense Dr. William Ruto gwesona ni gati na kwene kuno mochando iyo uwerere asense meyo. Simama hapa nataka kuambia waziri wetu Mheshimiwa Kindiki ya kwamba hapa kwetu Laikipia tumekuwa tukiwawa kila wakati. Sehemu hii yetu ya salama. Hapa juzi Keriko watu wamekuja wakakatakatwa. Serikali ikasema we are telling these criminals they will dare the government. The government has been dared. Hivi juzi huyu kijana ambaye anaitwa Kakahiga tayari yako mochari amekufa. Na bado serikali tunauliza serikali, I want to ask the President of the Republic of Kenya. We said very well that we are going to maintain law and order in this republic. Like every time we are speaking of insecurity. Kindiki juzi alikuja hapa akatuambia kwamba atatupatia askari wa NPR, askari 360. Hakitembea hapa salama, hakuna askari hata moja. Tuna uchungu sana. Tunataka tujue mwenye alipiga hiyo watoto kwa ajili shikwa na wajua. Watoto wetu walipigwa kwa boma na tumekataa tena, sisi tulizaliwa na wasee ambao umojando winjarani waendete kwene kiwasi chinsemo awa wasensi yetu ya Kenya anene asense meri ya Laikipia asense meri ya Wachia nigo murakera nenchare yo ya murakera mo nenchara agendete kwene kiwasense meyo kaukwana sense meyo motenelibwe kyombe kyo musarabu mbaliri kusere dikros nigo bana tebune serikali nebyombe binde mitakere gwesona nyamo eriokonya bali bagendete kwa no mochando winchara. As you can see today at Masalale, we are doing food distribution for few households. This is not enough. We are giving around 200 households.
Only Masalale alone, you can see almost 600 to 700 pastoral dropout. Wajir County, as we speak today, the number of persons in need of humanitarian assistance clocks to almost 450 and above. We are also doing registration in other parts of Eldas, that is that Antalai, and we already did food distribution yesterday in Kilkile, and we are still going on to other sub-counties. People are running under any vehicle they see to look for. Ekiombe kyabagabana bakura wano monya kerobo bw'ikibesa se kiombe kyo onandoro mugabana we county Kakamega Vedenas Parasa nigobona mochire serikali asogo tabwatu kachibesa just county asate bruna ogo tabwatu kuwechibese nigoya irero bokorari gotenas chi county jibono nigamobuli umurai bwense Dr. William Ruto gweswana nigatina kwene kubineke ganja gosomo wasiri wechibesa se ganja ke serikali ngo jibwatu kari chibese just county iryo bokorari bogendera chi county. Our Council of Governors, we are very disappointed with the National Treasury for delaying kuleta pesa kwa counties. Pesa kutoka mwezi wa October, November and December have not been disbursed to the counties. How do you expect counties to operate effectively and yet you are delaying to disburse funds? Ukiangalia national government, they are always getting their monies on time. We are serving the same people, and I want to take this opportunity to ask the President, William Samoei Ruto, to intervene so that counties can get their allocation without any further delay. Hiyo ni mambo ya katiba, and the disbursement should not be based on absorption. Tukipata pesa on time, that is the only way tutafanya maendeleo hapa. Shina wene. Sasa hata pesa ya kwenda Siaya ikichelewa, mimi siende Nairobi nampigia baraza. Hata sahi nimeshamwelezea ile pesa ya Siaya haijafika. Akasema tukitoka hapa nitapiga simu. Ekerobo jolio boke bwaro korekana Chinsa mo anene ase chiri osase ababunge baliba nyarete bako choro uchikobase barasara mawasiri asensemeria Kandara Garissa Town amane county eri yerwe mara kwida kerbar ko macharo mo senator bo na se ward eri ya share yugotoka se county alam nigabona chibura buru chanya jikoro kiwa jikwene kiwa asensemeria alam ekero aba bwatani gose ekero aba chikura banyara bawe kasensemeyo nakomamoje oyo kabairo mu MC bwensemeyo na ninki ari gukora asige togyo wakachikura korengana menyabo osaba chikura abo nigobagani omo MC oyo mukoro osoyirete chikurenga kena gachoruko bo speaker we county aram korusi wa sege togyo wakachikura ende banyara bawe wakachikura mo MC oyo Aisha Halim Baraka oyo nyarede kago chorwenga entu asentunde likolenda kanyara ka koira libaga lyo mo speaker sensemeyo nigarekana ko base bito ekikiagechi abakachikura sensemeyo. Ongea na wafuasi wote wa pande zote, wapiga kura wa pande hii, wapiga kura wa pande hii. Mimi hapa zaidi concern yangu kubwa ni amani kwa kijiji yangu, kwa sababu this is the most tourist destination. Na sasa hivi tumejaza watalii, kila mahali iko full. The moment something tu kidogo ni kwa trigger, it will be a big chaos up. And that is what I don't want. That's why I'm here to supervise and to make sure that tunahubiri amani ili tusitokee fujo. To observe this election, I've been a leader for this ward for the last 20 years. Na hakuna siku hii ward imetokea na matatizo siku ya kura. So the same what I used to do for the last 20 years, I am hoping that is what will happen. Watu wanapiga kura kwa amani, wakimaliza kupiga kura waende zao nyumbani, wapumzike, wangoje matokeo. It's very simple. Mimi ni kiongozi. I've been leading this ward for the last 20 years. It is my duty to make sure that the election imeenda smoothly, fair and credible. Hii ni fujo ya kawaida, watu they don't know what they are doing. Wanapiga makelele, this is a normal thing kawaida. Asubuhi wanataka kelele, baadaye wataenda watapumzika, watalala, watu wanapiga kura kwa amani. Miyamano mono mwanju muliri on Ndizi TV akarone tagutobwati asinjira ya bene gendera ko uligeria Ndizi TV nero bwansumusi ikiagara ntini gatora ko kumanya rende tagwate kemena isko ya Gusii na ngo wakirambe mena kero chorte kurira Ndizi TV nero bwansumusi na bo ko wakirambe mona sibali bwens to baterana ko koratera magana ya Chinsa Ikomi Auta nero ringa sensemerio monu we mayerio ekera bugari nyanchama harenga sensemerio kone kuna malugine HP jago tira asinjira bene eriane Brighton Makori.